National Federation for New State akihoy tum Karbi Anglong kevang Jakas pen hemprega farman eklaivet kachisong Japan kachingri. Assam University Difu Campus Teachers Association atum Higher Education Commission of India 9 HECI Act 2018 apan aning kedoklik cipaklang. Disama number 2 irrigation alangteng ing tenplin. Kardom Nilivilarban Krupi non biotang torpen RJ tha Difu Farmers Growth Center along Pai Pai Kithom Arni Pho Angdeng Jakas Mate Joint Action Committee for Autonomous State Keseng Arni Talon Song Keseng Arni National Federation for New State asong japo lapen apso song japo promote boro lapen ari sang hotum nang chitong dun Jakasamai Jutkopi National Federation for New States NFNS asong japo tum birta mai tap hapon Kiramtang MP kilig hud hempra ke hanga song tum BJP arang pajir podunlo MP kilig tap bahai thorlo bonta kilig haidet api hempra ke hanga song tum tenedat lasi none prang MP kilig alok ke BJP alok pajir podun delo pusi NFNS amai phubarin Sri Hari ane phirangkya phan pachini teka halapu apsio amai phu promote boro hin penta nonapong MP kilig ke BJP phan rapdun dei pusi ningche Sarkar pen kedeng Higher Education Commission of India mate HECI Act 2018 a draft ke hamphang phan alia ve pusi Assam University Difu Campus Teachers Association atum mas tharna la pen rally ke pado pensi aning ke dokdiang thek sarkar phan chipaklang HECI Act 2018 upon All India Federation of University and College Teachers Organization atum kechesong along Difu Campus thanbang song atum na ardapum thimchi puta thanbang atum cheparai Solkri Sike Hangangbong NPS Pabenangji University Lapen College along thanbang akoy papleng etnangji HECI aron Prapchin pen Pabenangji hayu hello thanbang asong atum pro central khatibak pipro luta pajir lapen kimang ason papleng nangji pusike hang padu Difu Campus Teachers Association against to Ministry of Human Resource and Development against the policies of the teachers of this country. So, as you know, very recently, Government of India came up with a new act in order to rule the higher education of this country. At present, University Grants Commission is ruling this country. Their own interest, whoever support the Government of India, they will be allocating. So that we question, we will not to let them to rule this country in 2019. So on behalf of association, we strongly condemn. We want to UGC immediately. Lumbajong constituency are located Disama number 2 irrigation along tank Pai Pai Isiajo ing tenplin pusi card news along Birta nang pali Birta kiriblong atengke suri hinira crepli lapen crep honing kan kasalam la so irrigation alang tank keteng pami miajok si arike jang alang phanata archagon edet lupota rong sorning ji pader dipin pen la so alang tank selam sirak nang puputa Disama arong arak arpukido asai kama phanto warcholang non niligido lage dimasa Disama number 2 along sido tadak ke claim asai mate dak irrigation parisi pai pai isi aning ve arve ke thipi ka jok ladak irrigation ke claim along la langten mate ke lang pang pen adim ingten dak pusi ladak Disama arong arat tumpen bita long pen hilitum herang ke dilung la pen katsa tumpen hilitum abitung wang nang humri si mate dak rong arat tumpen anjitong la sarang litum phanon nilitum arjupondik po Disama number 2 hanserong parongi arat asangrang tik abang itu man lang nang pon pidelo lasin itu la solong bang itu disama parongi arat hanserong parongi arat tumbangke isi emekri ke yang pen kaciru kusonda ni itu cete ponong lasi non pining bareka kacokleng kacodaina sokoci ya podcast me no puanta ni itu kacu iponong aphan itu pining abor botol bange kaciksak so nitum cete ponong la sinon laso kasik sa along kacitong ponalong bangke nilitum han nanghon hik bangke non ilitum helong lo kedamtang non konsil charibom akehai sir tuliram rong hang alang ni konsi nilitum aphan disama ahawa mate arab han alang ni konsi nangkang hon ardina kiman la bangke alang li long si nilitum tuwar colang ding lo CM sir honsi teng mangke 16 17
aning kan pension ang claim lo asi 17 aning kan pen siam wang si tangala pu si pulone ko pilone opening lo so opening hotem jingki na porang pipe sitame soalang teng siap diputikang ke tangalilang pulote SDO munang claim pu pusi diputikang pasi tum ta khalo te claim tum bang tang telang pulo pon tum ta pilo pulang lang la si somo nili tum ta chikhoi dun lo sitame pining abang chu dam nong dam tang heri agosto 1 tarik aning we 10 baji pen ada 5 baji anar we ke jangmat halalang teng bang hapu akura border pitching chedenamat lang pondel asi non bagani tum rat ke sokochi ilong ke edon pendon nivela la narat don plike phoke bala ke sokochi long liang sela asi non ke da sokochi ilong ye phan ge ni tum ya ru ya lang kali pulute tala tum da ke ilong ye bang ke hampono belo la sinili tum phan ke la he sarkar na pitang adi ma phan anju se akimi phan na sunang lange pondera bang na patang pisi lang claim pisi la kenel kona nama ke do aprang scheme ke an ke dam tang hore scheme ke an la soke pona relation ke pona teng ni tum pothar borisalo na pu president secretary ni tum longdo la sinili tum chini te mege la soalang teng na te tum chang ben manang teng lo ni rong pik lo seta soalang te mo taw te na ruji pu sinanga pu seta menan pu me ke teng atum a contract me ba misitri de me la hai na rujila lang teng tang ala de kangbora tum pini pe ke na tum lang teng chelangoi e pene tum wang welo pu na pu pe pen lang la si soalang teng ke tang ye phan ke alang tum na claim thu na lang bo sini tum ke rat pen tuning ri lo labang ke methang ta ningdu ko son lo pini ladak arat aso tum alang atum pha nilitum arju lo balang tum pen chingki chithan pon lo alang litum ke labang so alang teng labang so irrigation pen ji di sama nong tu ladak ko ane ke duk kela katum methang khiti bati ba hidi hai ka chubai pen salang tum ningkan isek alang atum ke chuo phan alang tum ke chipedo seta me pininga bang alang atum adon tin seta me kaningri alang atum ame krimek lang son sidolo non ki e karchi apor non ki judlo khiti apor non ki juji dog dog apor holang tum ke chu e ke chu archi fansi adon tin hum tin seta me lang tum chisik chidang ko loba chiridilo seta me labang so apor ho je agos tarik sianing we arwe ke jang pe jong labang so lang teng ingten pidak ingten pingda lo labang so kanten dak pe jong alang le tum hidi along lang ke dunang ji lang avedet lo so ke chu e nang ji apor ho lang tum sok chu e dun Namalam sopor phan bir tamu ta panik sina. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs.
Atur Kimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihna mo people tadbirta long wangthulo. Bukulia Rongspia long ke do Vishal Medical Aphan apun ke chok che langram sing Guwahati Drugs Controller Licensing Authority pen drugs mate dowai ke jor lam per alo mate license ing than pet lupsi Guwahati Health Services Director pet pajata Vishal Medical Aphan apuna chak ke chok che langram si Drugs and Cosmetics Rule 1945 ateng pai pai hini arni Vishal Medical Drugs License ing than di Furong Spi along ke Kim Bom, Kasa Stadium ke Patang Sirak Jiaphan, Karbi Anglong Tunamas Council pen Stadium Kasilam Arp ke Doaphan pin khat pin larpon. Bokajan Subdivision Hanjanglang Superthua Klamalong Pai Kretroxi Arni Pen Crescer Cap Angdeng Larsika England Beat Football Championship Pangcheng Pon Popusini Lituma Pherangki Kadnil Salong Biodanang Pali Karbi Anglong Sports Association Kapit Khat Atengsi Hanjanglang Sports Association Atum Penta Kipathu Kipachun Jiaphan Chisik Chidang Pon Lopotani Lituma Pherangki Aphan Tirka Mamai Pen Pachini England Crescer Cap All Karbi Anglong Inter Sub Association Women Football Kepatu Cepati Non Kebangji Pai Aciklo Petroxi Pen Pangcheng Panyo Fansi Niltum Ladak Kadukawe Akam Iklam Cheng Pambami So Kepatu Kepachun Pameji Aphan Niltum Da Hanya So Sports Association Panisi Reception Committee Mate kaduk we akam ke claim ke Georgia Phan isi reception committee seng ponlo reception committee along amaipu mate president long akehai long kitimu speaker Karbi Anglong Autonomous Council along with Fancy Arpu Teglo working chief patron Tuliram akehai Tuliram Ronghang Honorable CM Karbi Anglong Autonomous Council Lapen ke lakadu gawe patron MLA Bukajan MLA Penjenglok EM akahe atum kadu gawe Phan Arpu ni tum patron hisap peklo pen bangso reception committee along working president ada kami claim kacupem puja Phan Akehai Jiwan Chandra Pathok XCM Afansi Arpu Pilo Lapen Secretary Arpu Akehai Ram Singh Togbi XCM Afansi Arpu Pilo West Karbi Anglong was hatlang so lengrio diduram hol along District Executive Amai Pado non hejong kipado amai along MSC Prabhat Chandra Taro West Karbi Anglong BJP Amai Phu Arun Terang Assam State BJYM Amai Phu Akongchun Bangatum Chitong Dun Karbi Prime Time Berta Bangkela Mas Kangtan Poniklo Dumay Thakmi Kurbang Thu